masain na boncha ventu sim tha ngai din ka hin lim che ve tunia hin thil su gim nei ta khat Uttarakhand Khopi a anasu khat isei diu he hichi thil su hi tu nai cha hin lain news ho azong inmu diu kata sanin 2nd January 2023 ni cho hin Joshimath Khopi a cheng kumsom ngalani ata Prakash Bhutial kitipa hi nom tai mu jinglain thilgin ha ta khan hin ahin su khangin a he heti chon ama chong ahung ki thawin ipithil su ham aga ven a hile a in bang lin ta ana ke chu amudo ta na he hichi bang ke chu ama room se he pun a chen naw building a chu room som lakhat hin room ko si chu abona ake na he hiji chun Prakash in a in ko mi som lakhat ho chu room ake alo ni achun do ina he hitia cha in ko wa chu hichi room ni a chu khomu wa tai a hin la hichi room ni te nia den ding chu thilpha su di loading a hi ti a hin hedo pai ta ven he aji chu hichi building bang ke ho chu ama ho in se helowa Joshimath Khopi a building zasagi walam ake a an akimuta na he hichi Khopi hi tola hi thasu ding din muna hi tai Joshimath hi Hindu te dinga mun poimo ta aneu khat he Joshimath hi Uttarakhand Chamoli district a hin mihim sangsom ni le sang thumvel chen na Khopi khat he Joshimath Khopi a kona kilometer som li lenga vela hin Badrinath temple khat aumin hichi hi Hindu te adinga apathin honaw mun poimo ta khat he alang khana Joshimath to kinai cha a auli Khopi kiti khat aumin hilai mun chu sking kiti bu banga kitol na dinga mun nom ta he hiji a cho agam government in jong international skiing destination khana sim do dinga to gon ane wa he hichimun hi India le China border to kinai cha jong a he hichi ji a hi Joshimath la vela hi India army camp tampi a he hichi lei ke na thil su ahin in ho keu se hilowa lampi ho jong lin ta ke eti thulhut akimun he Joshimath Khopi hi gamgi kom hi zin government in jong det ta thupi ta sim do ding atup jingu kha ahin hotel restaurant le in thupi ta ho jong dim se a asaw he hichi Khopi hi ahung do akona kum zakhat hobe achina lain hichi masanga chu link ki ho je a lei anachima song le lei ki hal dim se da he hichi ho chunga chu hichi Khopi hi hung ki sado ki da he hiji acho hichi mun hi in thupi ta sa na dinga hoi zo lo he adi senam dam a hi lo le lampi lin ta ho sim na dinga ha sama ma he leinoya song ku kibun ho a hi lo le drill mangcha a tunnel ki sim ho chu achim thabai di set na lai na he seismic zonation map of India dung zuya Joshimath area hi zone 5 la a azawin he Zone 5 ho hi ling pi ki ho na a ki chat pen le a danger pen mun ho ki het na he Joshimath Khopi a in bang ke ho hi 2nd January 2023 a su hi ama sa pen hi lo ahin adang dang pha danga jong ana su khasa hi tai October tha 2021 a jong chun Joshimath a Gandhinagar le Sunir Wats a jong in bang ke hi ana su sa hi tai hichi zo 2022 kumkim la vela jong chun Ravi Gram Wada hitabang thil su hi anakimukin in he 2022 September tha chun Uttarakhand District Disaster Management Authority in report khat anasuna wa chun hechi thil su ho hi il plan construction ji hi ativin he thlang thlo lo na ding tuilam ki su ima aum lo ji thil ki sim ho phata a akigun tup lo ji a su hi ativin he hitia chu a Khopi sung hi in atam zo tabang hi ake ngen a hitan a Khopi pumpi hi achim ding kun cha hitai a Khopi mi asanga in le lo nei lo hung su te ding hi a Khopi hi chen na dinga abit tapun tu chana hin in ku somgit walam hi NDRF le BSF hon munbit namuna chun do tawen he a hi le he chithil su hi koiji mong a hidem government in sahole lampi ango un mi pi in government ho ango un hitia hi kingo tu wa hitai kingo to na thei iza tampi jong le hichi hi leisit a thil su jing ho kona bo he climate change a hitabang de lo ta ho hi su ji a hi Uttarakhand gam temperature hi masanga 2 degree Celsius a hung sa che ding hi chuti hi le agama bu bang thang ho hi
hongjun thading ahin gozu dan jong hong ki khel ding a he chuting tuilet munchim kiti ho he hong tam che che ding he changla mim tu phat hong ki khelin tin he chun low ball mi ho ha ta ahin su boi de he he chi ho hi thlungjong thlunga he tai kumni masanga kisu article khada chun Uttarakhana low ball mi ho gamchuma akichon gam tawe tin akimune he he chi ho hin su sa hin mihim khut su akun jong ti thei ai kinin he I cho hin su sa thei mihim khut su ho chu amasa in topavan Vishnugat hydropower project he chi hi hydroelectric project hin 2006 kuma chu na to anaki pan a tu chana hi chi jom jinga he chi project dia hi Joshimath Khopi noya hi leiku kilaya he geologist MPS bisat le Piyos Rantila kitipa hin 2010 kuma anasu do lekha khada chun chi Vishnugat HE project hin Joshimath Khopi dinmun asu set a hetai tin anasun honin he IPGEN itile chi Joshimath Khopi hi tui chunga kilap mai tabang ahin la National Thermal Power Corporation Limited NTPC kiti chi dam sim ho hin Joshimath Khopi chim hi leiku ki vuji he poitin jong apang kidun he aji chu NTPC te hin chi tunnel hi Joshimath Khopi akona kilometer khat gamla a leinoi kilometer khat thu a kivut bo a hi tin a sayun he ngo na ani na chu hi le kilometer gup a saw Helong Marwari bypass kiti hi tu azong kisim jing lai ahin chi hi kilometer jagit a saw chardam project to ki gom khat hi chi chu 2016 a chu Prime Minister Modi in anathin suwa hi chu 12,000 crore velman project ahin 2022 December a chu Modi government in Supreme Court koma ani veina dinga chardam project adinga bypass lampi shortcut khat simding ti anapu lu no he chi chu champawat bypass ti in amin sa win he agama chengmi ho chi lampi ki sim la ya chun drilling ho bom zat mangcha sunglin ta ho asu ke ho chu amit ta wa amu thu asayun he chi lampi na to ho hin Joshimath Khopi le akoma Oli Khopi ski resort a cable car ho kitol le na ho jong ahin sukha phata na he chi buina ho hi problem of sustainable development kiti chu he cha iseyo in bang ki a le si chimthla ho hi land subsidence tin jong aki he na he land subsidence hi athang pi a ling pi ki ho akona su zia he chi natural disaster ahin la mihim thil bola kona jong su do theikit he aji chu leinoya tui pen pa chu akila ado ting achunga leile sung tuin adop khang ho chu hi su theiding tina he chi hi groundwater harvest tin jong aki he na he Joshimath Khopi chimthla ding thu hi kumsom nga masanga kona warning anakipisa ahetai chi chu the Misla Committee report of 1976 a chu kimu ai he chi achun heavy construction activities ho boma sung su kele adang ho abolo diu tin anasayun he chi report achun drainage facility jong akitup lo dan anasayin he 2006 kuma jong Wadia Institute of Himalayan Geology WIHG ten jong tuilam chi dan ho sim phat angai dan avela anasai kinu na he tuzo in 2013 kumin Uttarakhand hydro power project vilna agane inawa chi dam hin mihimte dia thilsi ahin lu joding ahi tia anasai masat saw ahitai hitia cha buina tampi hi Joshimath Khopi a anathung ahi Joshimath Bachao Sanghar Samti kiti chi group ho hi 2004 kuma kona ki phut do a NTPC Vishnugat hydro power project ki sim dei lo na a ki phinna ananei jingo he tu a Joshimath Khopi a thilso hi akom avelle mundang hodinga jong ki ven na theiding warning sign khat he Joshimath Khopi Chamoli district a taung karna preile Gopeshwar kiti ho jong land subsidence hi aha umma ma jingta na he achi sa nisom lani sung 27 December 2022 akona 8 January 2023 sungachun Joshimath Khopi hi 5.4 cm in anim thla in achim thla in he chimasang thasagi sungajong 9 cm a ananim thasa ahitai Icha chun Joshimath Khopi a inchim ho hi government in insuna sanga chi pi dingin thu anasu na hi
Chia kun chun Uttarakhand CM in amun ta a vilna aganein sanga akuna lakha le sang som nga chi insuna pi dingin anasei na hi ahin la agam mi ho in insuna lak nga chi ki thopina api divin anangi ona hi Joshimath mi ho all in munchum chuma dingin aki chawdo tawin agam pumpi tuilam le thil dang ho simphat angai dan ho jong government in ako mu pi tawin hi Joshimath Khopi hi mun poimo ta he jong le amun hi tui hat nagam a hi je a hi mihim chen na ding le mihim na dinga hi theilo ding ti na hi tunia dingin Joshimath Khopi sim seina chan choi ta e nabon chawin video ki thank you mu ki ding khen tim win nabon chawin stay safe and stay blessed.